اما یکسر بچنه آمده تماشاوان نیجا میوانه کیمل آمده جی هیا دوچن دکتر وهاب جوشکون اکادمیسیانه اندام بری دسته عقلمندان بود پیواجویا آشتی یا بریده دکتر دنباش دکتر بریا هر تشتی است خوازم نرین دا خویانی پکه ورگرم تا چوا خوند اف دا خویانی تا چه انجام جه درخستن داخیانی کی gelek ringe Öcalan dاخیانی خود tişti mühim digot Öcalan digot vakta peki ki kadiyayı o peki ki gerek ko fesih bike de dاخیانه peki dedici enbiya dibinin peki de be en be tamami be vi muhtevayı de be Öcalan rene en vi muhtevaya kabul dikin o çi jibo via lazım be emviya binin ci jibo viji beri her tişti em agrbest ilan dikin em karın bejin vakta be daxuyaniya Öcalan de merhale ki nüh ve bu o be daxuyaniya peki ki jivir merhale ki dini zede bu jivir saati şun de perskrek ev ki ev peki ki kinga kongreye xutob ko o kinga ve bir yara fesihkirini bide fakat livra gelek gave zu teavetin enviya dibinin vi prosesi gelek prosesi ki zu dimeşi از باور دارم وی دمی که درج نگره پکی که دمی که کت کنگره خطوب بکه او سر وی بریاری بده جبو وی داخویانی د پرسکریکا کرده صحیفه کی نه وکری امکارم بیا بیشن. بله دکتر وینها گاوا کو دولت باویجه چه بگلو پشتی آگربستا کو پکی راگهاند. Beri her tişti gerek zaten libra daha şer çenebi peki ki agribes ilan kır muhtemelen daha navbera devlet bu peki ki evi şer çenebi le ali dine jibo vi çek daim be tamami be kade jibo devlet bu xwazı Almanca xuti desti xu beri her tişti der hak endamı peki ki evi çawa revşeki hukuki çebikin jibo vi ametakari gerek be çekirin yani sibe düsbe peki ki vakta bir yerde o fesih kir evi endamı peki ki pozisyon avana hukuki evi çi bibin evi reveberiye peki ki endamı peki ki eji doza peki ki hatının mahkum kirin der hakkı vana da evi kijan bir yer beygirtin ihtimala mezin evi ki devlet evi divan kadade gerek gaf babejin la ali dine jibovi prosesi hinki dine tahkim bekrin devlet yan ve behele pişti kongreye peki ki براستی آنکه هنگی نوچه هن در حقیقی میجاره devlet zaten amedekari خود چه دیگه حتی özgür özel doğut جبیس حق حقوق ناسا devlet ekibi ki avakiri o vi ekibi sal ekibi der حقیقی میجاره دپیوه آنکه وان amedekari ihtimal هی کی بردوام دیگه فقط جبو وان amedekariya tekevin rojevi beri her tişti evi banka PKK ben de banka PKK'yi bisekinin. بله دکتر وسا خویای یعنی سالک هی کو اف دانستندن دنابرا دولتی و عبدالله öcalan da dest بکرنه tenine navbera devleti ve Abdullah Öcalan'da ez baverdikim vi danıştandın hiki dine freyi yani hem navbera devleti ve Abdullah Öcalan'da hem navbera devleti PKK'de hem navbera devleti Rojava de Reveberiya Rojava de gelek müzakere hattını çekirin birasti envanaj medya icizanın hem Reveberi PKK carna daxuyanidan viçağıydı gotun devlet heyeti ki cimereşandın o vi heyet هینکی جمله تکلیفی که آنن فقط میویا قبول نکری لعلی دینه هم مظلوم عبدی هم الهام احمد گلک جارا گوتن نافبرا مو Türkiye'de müzakere henin ve müzakere
vasta Amerika jî têmeşandin. Ji bo wî em karin bêjin viya gelek demekî dirêj de berdewam dike. Wexta vî prosesê bi yekî cotmehê de bi daxuyaniya Bahçeli dest pê nekir. Dawiya wî de gelek amedakarî mezin hebû her halde Bahçeli û hükümet mezekirin viya ji vî qadê şûn de karin deklerê gel bikin wî gavê avêtin. Ji bo wî em karin bêjin viya dawiya wî hey yani tenê di nav vî 4-5 mehê de vî netîce nehat girtin. دکتور او دانو ستندنین کو te behsa wan kir di navbera Abdullah Öcalan û hemû aliyan de bi çi rengî hatine kirin bi riya nivîskî, bi riya telefonan, bi vîdyoyan çawa bûne gelo li gel di navbera PKK û dewletê de di navbera PKK û Rojava de. Yani derhakî vana de gelek haber derketin li medyayê de yani hem devlet, rêveberê devlet ya jî devlet temsil dikin kes bi PKK re jî bi rêveberiya Rojava re jî müzakere kirinin. Li alî dinê wexta hewce hatî dîtin ihtimal heye ki navbera Abdullah Öcalan û PKK de jî kanalekî hatî vekirin. Hûn jî zanin vî dawiyê de dawiya vî prosesê de Abdullah Öcalan sêhebname şand ji Avrupayê ji Kandilê û ji rêveberiya Rojavayê van muhataba jî viya bi zelalî deklare kirin gotin ve van mektuba girtin û van servan nameya jî em fikrê xwe ramanê xwe beyan kirin. Yani livra kanal zêdenin eger devlet bixwaze wexta devlet bixwaze di nav van muhatabê xwe de müzakerekî ava bike ya jî müzakerekî bimeşîne wî çaxê van kanala giştik karı têxirê û servan kanala jî vî müzakere karı bimeşîne. Zaten devlet rêxistinê istihbaratê ji bo vî karî henin. دکتور مظلوم عبدی فرماندار گشتی حسد داخویانی دا پشتی بانگ عبدالله öcalan گو اف داخویانی نجبو میج بو پککیه لیل جم دولتا ترکیه وسا خویای کجبو روجاوای جی راستیا وی مسئله چیه؟ براستی devleti zanê îro hêzên Suriye nikarin çekberdin. Yani var revşekî livra tuneyî. Livra sê hep perskerêkê mezin henin. Yekî mesela Ankara rejima Şamê karî li Suriye temamî evlêkarî ava bike. Tiştekî vê ne mümkün e. Sibê dûspê eger ser Kurda êrişekî çêbibe ew Kurda kî biparêzî. Ji bo vî tirsê nav Kurda de jî heyî. Ji bo wî Ankara vî demê de çekberdana wan ne mümkün e. Vî ihtimalê tuneyî. Li alî dinê navbera rêveberiya Rojava û navbera rejima Şamê de jî müzakere berdewam dike. Anka Şam jî zaten ver daxwaza kî tuneyî. Şam çi dixwaze? Şam dibêje bira hêzên Rojava bibin daxilê artêşa Sûriye bibin. Rojava jî viya kabul kir fakat modela viya evî çawa bibe evî bi kîjan rengî bi kîjan metodî evî daxilê artêşa Sûriye bibin derheqê viya de müzakerekî berdewam dikin. Li alî dinê pirsgirêkî dinê jiyayî evî pêşeroja Sûriye de modela îdarî evî çawa bibe yani evî Kurd navbera Kurda û Şamê de evî tekîlkî çawa ava bikin vana giştik müzakere tê kirin. Wexta van müzakere berdewam dike ihtimal tuneyî ki hêzên Sûriye çek berdin. Türkiye jî viya zane ez bawer dikim viya navbera Abdullah Öcalan û devlet û devlet û PKK jî hatî peyvandin. Fakat ji bo gelê xwe tatmin bikin ya jî ji bo navxwî hundirê siyaseta navxwî bimeşînin viya tînin ziman. Li alî dinê wexta em li Sûriye mezekin em li wira gerek viya bibînin. Li wira tenê aktöreke tenê Türkiye tuneyî li wira zêde aktör henin. Îro wexta
وقت هم سوریه میزد که هم ناوبرا ترکیه و امریکا هم ناوبرا ترکیه و PKK هم ناوبرا هم ناوبرا روجاوا رویبریا روجاوا و شامی ده مذاکره بردوام دکن حتی و مذاکره نتیجه نبین بیچاره وی احتمال تونی دکتر ده انجام ده و ترکیه راضی ببه لروجاوا ستاتویا که کردان هبه ده چارچوبه سوریه دجبر دما مروف برای خودی امریکا ولاتین اوروپی همو پشتگیریا وی که دکن کرد دناوا سوریه ده ببنه خودی مافان ببنه شریک دستلاته و ترکیه جی قبول بکه وی که ویا ترکیه kabul بکه از باور دکم چک برداننا PKK جی ویا وی هنکی دنی راحت بکه یعنی وی دوی ریده وی هنکی دنی گاوی راحت به آویتن د پیشروجا سوریه ده وی کرد هبن کرد وی به محفل خو هبن ویا از باور دکم د لبرا شو پکی گمانی کی تونیه وقتا امل دیروکا ترکیه میزدی که وان برتگی توش برای رویبریا کردستان نجی نشان دابون یعنی وقتا کردستان دهات آواکرن ترکیه گلک reaksiyonu ki mezin nişandıdan dugot viyajı bu Türkiye tehlike ki mezine lebeli emzanın iro Reveberiya Kurdistan ona vera Reveberiya Kurdistan o Türkiye tekiliye gelek xurt o gelek zede henin ez baverdikim sebedüs be veya belki demek ki gelek kindeci embebinin tekiliye Türkiye o Kurde Suriye ihtimal mezin ne vakt tekiliye Türkiye o Reveberiya Kurdistan'ı bebe jibovi Türkiye iro evliya kabul bıkı zaten Türkiye vakta le evke bir meseleti rojevet ve bra kurdad peşe roja Suriye'de cibigin fakat MDC PKK'nin egi vakta PKK zaten jo holera vakta PKK xofesi biki bir çağı bir astengeci jibo Türkiye jorteradı be jibo ve Türkiye kabul bıkı o peşe roja Suriye'de ve kurda ciye xobigin دکتر بکردی است خوازم پرساداوی به و چه بسر مافی کردین ترکیه و چوابد دما پیشته بکردی زحمت نبه ویا پروسسی کی درجه فقط سه مجار هیه از باور دکم برای هر تشتی گل در حقا وی سه مجاری ده دخوازن گاف بیاویتن یک محفظ مانیه یک رویبریا هرمیه اولی برای چوا رویبری کی به تنظیم کرن یک جی همولاتیا وکهویه یعنی پرسکریکا کرد zaten به تمامی الی ترکیه جوان سه مجار درد که وقتا چک به داین ویا پرسکریکی مزن اویج ortaya به فقط داخواز کرده ترکیه هینا بردوام دکه جبوان داخوازا بیجی جبوان داخوازا هم د قانون اساسی de بناس کرن هم de kanun de mevzuat de binaas kirin ev jivi saati şunde mücadeleki siyasi zede ev bedayin geleki spas برئیس دوچن دکتر وهاب جوشکون اکادمیسین و اندام برای دسته عقلمندان توش آمده میوان ما بزرگ سپاس